Om Swastiastu. Sapunapi gatra sematon sami, pemekasnya ne alit-alit sane tresna asihin titiang. Sane mangkin ngiring, sarang-sarang melajah ngeninin indik, unsur-unsur ekstrinsik satu Bali. Unsur-unsur ekstrinsik inggih punika kepertama, latar belakang sang sane nyurat utawi pengawi karya sastra. Keping kalih wenten latar belakang krama ring sejroning karya sastra punika kekawi. Keping tiga inggih punika nilai-nilai ring krama utawi wargi sane jagi kewedar manut kekawian oleh sang pengawi karya sastra punika. Inggih sedurung ngelantur, sapunapi tata cara ngererah unsur-unsur ekstrinsik satwa Bali punika ngiring sarang-sarang pirengang silih sinunggil satwa Bali sane memurde i blog pengangon bebek. Ada ketuturan satu pengangon bebek madan Panmeri. Panmeri mulai cemat pesan ngangon nang bebek. Nanging ada pisagane ane tuh sing demen lat irit kan Panmeri. Kene munyine. Kalau dia apa tuh Panmeri? Aeng tih cemat nih ngangon nang memeri. Ngidang cu suge hulia ngangon nang memeri dogen. Gitu munyine. Nanging Panmeri mendep dogen tuh sing ngeruang monyin pisagan sake walu lacur tuh sing tadi kelite liu Mameri ini mati ke negeri kecerita anu kone buin akun satu berik tuh pengil entu jani kepiara ban Panmeri sesai bang ngamah dikeng gini abane kedelabahe masih lemah apanya kone kedasan goban Memerine bin abede Mameri bengil entu cemet pesan teken Panmeri yening Panmeri nuncung lalen nutuk tidur ini sambil ngomong liang kadane Panmeri ngelah ubuhan cemet bekegendap kecerita galahe sampun saja Panmeri lakar ngemang-ngemang Mameri bengil entu nanging Mameri bengil entu kuara atuh sengat paling Panmeri ngalihin kema mai tusing masih tepuke sakit neget Panmeri di tangan kelabahi ngalihin ditu ada punya celai di bedene ada batu gede kocak tunggu si entu tenget tur pingin sedap Panmeri bengel aja kedegu anak gede selem awakne sitem tangannya mepulu beliakne nulik tuh gigi ni rangat ngecalik wah kesian Panmeri lagi melayim sakit walu pantas ni lemet tanpa bayu awakne ngetor anaknya selem itu makin Panmeri subuh sandi kawan kamu main apa ada saya Panmeri nyencu wani celapat tengah tepat sandi kawan lakar makai ajar Panmeri nyautin ijang ngali mamarin ijangnya suka sandi kawan kondan mulai ijang ngalah mamarin dua aukun oh ketu nak mula saju tuh nih aduh Mameri main ngelangi nah yen ketu cuma kangen cu pantosang dini lantas ikede masa liap kedurin batu nih mare nih ngamanya ikede silam buka ketu hilang takut nih Panmeri deke lantas ikede silam ngabo Mameri bulu nih halus awak nih kedas nyala tur jangan pesanmu nih Panmeri aneh Mameri caine tidak Mameri
memerin icangi anak berik bengil. Win, ika desel nyamaka memeri ani lena dekel lantas. Win, ika desel takut. Tuan Meri, ini memerin cai ini. Memerin ini moko. Tidak, memerin icangi anak berik bengil. Berik bengil nih maro jelem mengendah mau kejang orang hangat tidak yen gitu cemak soba mau kejang memerin apa mulai. Aduh ampura icang tusing bani mama kejang tuh tusing icang aningala seken memerin icang itu haukun sada berik tur bengil. Nih marah jatmu patah tumben kain napukin jatmu patah di kepala mari. Aduh takut mari bengil tuh anak kai aning abu nyen kadang kaya nih papari nebu igo deselem aning wasayang tuh masih aning. Nah dua aning pan meri mapare solah sani patut kaya nila karma memeribuin aku melahangnya ro apa nekang pengupa jiwa. Nah ini sopa jemak memeri nenek abo mulai. Iya karena nih pan meri lu sesayangnya memeri panggil atau marah gitu hilang ikut selam tur di Bandungnya ada memeribuin akun pan meri ngadu raksuk semua lantas mulai berjalan ngabuk memeri dangun nekat di jemahnya bahagia pesan karena nih pan meri sekali siratin tertesan jiwani. Nah memeri nih kepiara jangan pan meri mekeluk-keluk liu matala tur jadi pan meri sugih uyak ngangonang memeri inggih dekat satu puniki iraga dados jatme patut melaksana sane becik dan dados iri dan dados lobe tur dan dados metaluhnya utami dan dados sombong sinah kepai cewara nugraha sane nekang bahagia. Nah, alit-alit sani mangkin ngiring sareng-sareng ngerereh unsur-unsur ekstrinsik ring satwa Bali punika. Sekadi sani sampun keuningin satwa Bali akehan anonim utawi nenten keuningin sire sane ngawi satwa punika. Unsur-unsur ekstrinsik sane wenten ring satwa iblog pengangon bedwe inggih punika kepertama latar belakang utawi kahanan sosial budaya krama utawi para wargi ring dije satwa punika embas. Manut satwa iblog pengangon bebek, kahanan sosial budaya krama Bali kantun raket antuk kahanan masyarakat agraris sane akehan sami mekarya ring carik utawi tegalan. Kenten taler akeh sane dados ngubuh beburonan. Pengawi sane nenten keuningin punika ngaryanin satwa punika ngambil kehanan karma Bali sane dados masyarakat agraris. Krama Bali sane polos state sayaga ngelaksanayang suardarman ipuni. Nilai-nilai sane wenten ring satwa iblog pengangon bebek punika inggih punika kepertama nilai kejujuran. Pengawi nyinahang mangde sang sane mirengang satwa punika mangde jujur ritat kala ngelaksanayang tugas. Sekadi iblog sane nenten mogbog ritat kala takenange indik memerin ipune oleh i gede selam. Keping kalih nilai keteguhan. Pengawi nyobiahang nilai keteguhan mangdani teguh ngelaksanayang pekaryan sekadi tokoh iblog. Jadi astun wenten kapiambeng ritat kala memerin ipune ilang sawireh angkebanga oleh i gede selam. Iblog nenten takut ipun teguh tetap ngelaksanayang pekaryan ipune. Keping 3 nilai cinta kasih. Pengawi nyobiahang nilai cinta kasih sane kecihnayang oleh tokoh iblog serta tresna ring pekaryan ipune.
Sane ngawinang ipun ikhlas utawi ngelaksanayang pekaryan ya diastun akeh sane nyacan. Iblog seleg mekarya ngawinang ipun nemunin bahagia ring penguntat utawi pemuput satwa punika. Inggih, wantah sapunika sane presida aturan titiang, puputang titiang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.